Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ala alihi ve ashabi ecmain. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Abilar, kardeşler, halleriniz nişek? Elhamdülillah. Biz inşallah bugün hazirinde bir 10-15 minutta bir şunday zor, важный bulgan, mühim bulgan temаны көтеребез. Ул әлбәттә дә кешенең niyeti. Şuna göre üzegіз biləsiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niyet turunda hadisler ayta. Allah Teala da niyet turunda ayetler küp düşürdü. Niyet turunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta innemel a'malu bin niyet ve inneme likulli imri'in ma nawa. Şol hadis innemel a'malu bin niyet açsağız bütün kitaplarını, bütün kitaplar kaysalar zor, серьезный kitaplar, din kitapları. En birinci hadis kaysısı? İmенно şul hadis kuyganlar. İmенно şul hadisini kuyganlar. Fih kitaplarını açsan da, hadis kitaplarını açsan da, özge kitaplarını açsan da, şul hadisini en birinci koyalar ki şul hadisini en birinci iske düşüreler kişinikine. Çünkü niyet ol ayıra ibadet bilen обычный işlerini. Niyet ol определять ite kişinin sevabın kişkine mi sevabı, zor mu sevabı. Niyet определять ite küp zatını. Şuna göre даже biznin bugünkü kilibimizni de niyet определять ite. Bir ne de yok. Biz bunda türlü halık, kaysımızdır irterek kildi, kaysımızdır sonurak, kaysımızdır dugosullanıp, islenip, arupaklanıp kildi, kaysımızdır обычный türlü, kişi türlü şekilde her kimden var niyeti bugün gökilüge. Her bir kişiden vatmanda köpme kişi var, niyeti var, niye için ol bugün cuma namazına kilgen. Şuna göre niyetlerini bagu, niyetlerini kontrolировать etü, her bir vakitini bik важны bizge. İlkige halgata, niyet degen ol aşak ala nefs, en ağır zat nefsege kaysının işlerge kontrolировать eter. Потому что niyet her bir vakitini alışına, niyet her bir vakitini alışına. Yakşı niyet, Allah üçün niyet bulsun, izgilik üçün niyet bulsun. Anı kişi uylamağız, ol sinde bar, minde yok, sen Allah birgen, men Allah birmen, alay tügül. İmenli kişi kontrolировать etip, her bir vakitini anı dürüstlep, kişinin niyeti de zor dereceye yete, hem de anın niyeti de dürüstlene. Şuna göre sülerge nişek ol niyet dürüstlene, nindi anın zor derecesi elbette de bizge bik важны bilirge. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem innemel a'malu bin niyet digen her bir kişige digen birile niyeti boyunca. Her bir iş, her bir amel niyetke karata anın hakkı birile digen. Kimgedir küp sevap, kimgedir es sevap, kimgedir bütünle yok sevabı, kimgedir elde mujid günah bulurga. Şuna göre Peygamberimiz de ol hadisini bizge çötke etti, anlattı bizge niyetinin hükümü hem de niyetinin важности. Şul bir ustaz aytaymış, ilke digen halık yura'unen nase bima ya'melun. İlke bar digeni de halık kaysalar kişiye işlegen işi bilen işli kakbı kişiye kürsete. Atmı bızmaktana bulgan işlegen işin üstke çıgarı halık bilsin digen. No hazır digen halık bar kaysalar işlemegen işin digen üstke çıgarı. Toys yok zat bilen işli kürseteş tul yakıbı işlegen yakıbı ol şundu zor derecede. Anlısın ikisi de bunda dürüst gül. Şuna göre biznin niyeti bizge karata küp zat birile. Elbette de любой izgelik iş, любой hutnin izgelik bulsun, Kur'an oku, zikir, namazga kilu, hacga baru, hayır biru, buluşu, niyeste izgelikini biz atalabız, bütün üsü iki условия bilen gene Allah'ını kabul kıla.
Köp tügül, 2 условие Allah Teala koygan, şunu biz sizler bilen işlesek, Allah Teala kabul kıla, şiksiz, ecir sevapların biri. En birinci условиесі niyeste? Молодцы, niyet. En birinci условие, любой izgeletini kabul kılınırga, в том числе hazır bizden cumaga kiliyor bizni, niyeti bizni, искренность, niyet bulu обязательно. Если niyetimiz bizneki искренне bulmasa, Allah üçün, sevap üçün, Allah'ını yaratıp, Allah'dan korkup, şunday niyet kişide bulmasa, elbette de anın izgelegen işli kabul kılınmıyor. Eğer de anın niyette bulsa, iskirinni bulsa, elhamdülillah min sevap dileyim, Allah'dan korkam, hut nindi magnasında açsan da, ol izgeletinin bir uslaviyesi işlengen bula. İkinci uslaviyesi niyeste? İkinci условие izgeletini kabul kılınuga. İş bilen kürsatü no yakın ayabız. Abular uyalmagız. Yaşaran işlev ul böyle как искренность как ile indi. Ha? Allah'a yakın ayı ul niyet искренность как ile. Namazlarını okurga. Abular, biz vet her gün izgelik işlibіз, diyiş bilirge. Da, atiyek bizneyçe dine bizdagi bulgan iş bulsun ol. Eğer de dine bizce işlense, iskirinni bilen işlesen, Allah Teala şiksiz izgelikni, lübo işini kabul kıla. No eğer de sen şunda iş işlisin, iskirinni, yüreğin ağırtıp, Allah üçün, no ol iş dinde yoktur. Peygamber anı öğretmegen sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala anarga öndemegen, bizden alimlarımız, mezheplerinin başlıkları birisi de anı anlatmagan, birisi de anı söylemegen imeyitse yudup tanıştığı yoktur. İkisi şılay izgelikke yakın aysa Allah Teala elbette de Allah Teala'nın işli kabul kılmayı, потому что dindagi bulmagan ol iş bula. Dinde просто bulmagan. Допустим, пример kitirebiz. Kimdir hazır kildi? Cuma namazına iskrenni, yıvanıp, bizanıp, Allah üçün yüreği ağırtıp, şolay Allah'dan korkup kile. No cumanı oku niş hareket? 4 rekat oku, например. Cumanı 4 rekat oku, min degen okuyum küberek Allah Teala'ga. 2 mi küp, 4 mi küp? 4 küp, davay min 4 ne okuyum, halatını da okutayla Allah sallasın belki kilir. Халык kim şunday imam aytır day 4 ne okuyuz Allah sallasın. Ol kabul kılana mı? Kabul kılınmıyor, потому что cumanı bizge Allah Teala attı, peygamber attı, alimlerimiz öğretti, 2 rekat şu. То есть ol dinde bulmagan zatını iskrenni bulsa da, yakşı niyeti bulsa da işlese ol kabul kılınmıyor. Şılay haç kıla kişi ömürde yılına bir tanap haç kılına. Kimdir 3 taraf haç kılgısı keli? Ol kabul kılınmıyor. Потому что haç yılına bir tanap kına. Определенный günleri var, vakitleri var. Tağı niyeste bulsun. Şundayrak primer alabız. Yakşı niyeti, iskrenni niyeti, no dürüst din boyunca tügül. Nindi primer можем kitirirge sizler bilen? Haçga bir balasının parı. Aha. Hatta bir suluk kişi hiç düğün bana niteme, kabul bulamay. Yakşı, hazır ne? Abzi bir sekund arı kilebіз, ne? Biz po teme alabız. Var mı tağı primer, kaysı kişi iskrenni, yakşı, yüreği bilen işli, no Allah Teala kabul kılmış, şunda işini. No, atiyek Allah Teala iskrenni bulsa da, no dine bizde bulmasa, Allah Teala anarını öğretmese, ve biz ne için izgelik kılabız, ne için namaz okuyubuz, ne için cumağa kildik? Allah'ın şakırığına biz cevap verebiz. Allah rızalığı için. Allah Teala bizi şakırdı. Allah Teala teyyâhellezîne âmenû İzâ nudiya lissalati min yevmil cum'ati fes'av ila zikrillah. Ey iman getirgenler, eğer de cuma günü Allah Teala şakırılsa cuma namazlarına, namazga siz degen işlerinizini beriniz, fes'av
әйтә килегез түгел, стремительно, то есть ашыгыгыз. Вазарул бей, и эшләрегезне калдырыгыз. Именно эшләр арасында монда не станатя? Сатуны атя. Калдырыгыз сатуны дигән, потому что сату күп тормышыбызда өлеш алып бара. Шуңа күрә калдырыгыз һәм дә килегез, ашыгыгыз намазга. Ул дигән сезгә хайырлырак. Намаздан соң таралыгыз, йөрегез, табыгыз акчагызны, малыгызны. Шулай Аллаһ Тәгалә әйтә. Аңлыйсыз, без килдек шундый ният белән. Шундый ният яхшы булса да, но әгәр дә дин буенча булмаган эшләр булса, без бер пример китердек, хаҗ 3 тынап кылгысы килә, или акшам намазын анда 8-9 рәкәт укыгысы килә примерно. Аңлыйсызмы? Хәтта укыса да тырышып ният белән, но юк, потому что безгә Алла әйтте. Акшам намазы 5 рәкәт. 3 рәкәт фарыз, 2 рәкәт сүннәт. Всё. Ул алышынмый бер кашанда. Тагын ястан можно пример китерергә и хотя бы сезнең сорауга. Шундыйрак пример кайсы искренне эшли, но ул динебездә юк, потому что хотя бы сезгә. Да, машалла, активный. Бу мәхәллә активный, молодцы. Ага. Но яхшы. Шундый примерлар күп. Главное, сез аңладыгыз, да? Әгәр дә Аллаһ Тәгалә кушмаган эш булса, хоть инде искренне булсын, хоть инде яхшы ниятең булсын, Алла кабул кылмый. И айтабыз, һәр бер изгелекнең кабул кылуына ике берсе кешенең нияте яхшы, һәм дә динебездә бар, динебездә кушкан булсын. Шул эшләрне эшләсә, дәм баласы Аллаһ Тәгалә кабул кыла. Кешкенә генә изгелек эшләсә дә, кешкенә генә Аллаһ Тәгалә мөмкин зурайтырга. Аллаһ Тәгалә дигән 10 сәваптан илә 700 даиф 700 мәртәбәгә тәкин эшли, арттыра, и тагы да үзенең рәхмәте белән 700-дән дә арттыра. Но без основасын алабыз, что аның бар 2 условиясы, шул условиялар булды. Всё, Аллаһ Тәгалә кабул кыла и яза. Бересе генә булмаса, искреннез булса, динебездә булмаса, юк, яки динебездә булса да, но хотя бы инде откровенно, потому что откровенно сөйләүнең файдасы бар, кайбер кешеләргә ошамаса да, цел кешенеке бәлки алышынып яхшыга ул китәр. Җомага кемдер килгән, җома намазын укыйбыз. Алла кушканча, без дөрес, но нияте аныкы ниястә. Анда семьясы бар инде җомага, кәләше башын тетә, анда улысы, булысы, теге дә барган, бу да барган, давай син дә бар инде. Ул бара, но аның юктыр нияте, вот Алла өчен. Просто бара, я арыттылар инде, барамын. Да, дәшмәсен или кеше күрсен, кеше сөйләсен, вроде бы, мин дә монда намазда күрсеннәр. Шундый нияте кешенеке булса, искренности булмаса, ул намазны Алла кабул кылмый. Потому что ул үзе әйтте. Аңлыйсыз? Но әгәр дә шундый ният белән кеше килсә дә, бәлки 1 килер, 2 килер, 3 килер, но Аллаһ Тәгалә аннан йөрәген ачыр да ниятен эшләр, алышыныр. Нияте алышыныр, и Алла кабул кылыр. Ул үзгә вопрос, и иншалла күп вакытта шулай кешенеке мәчеткә йөргәч ниятләре яхшыга алышына. Но в основе алганда без шуны сезләр белән сөйләрбез. Бар безнеке эш, кайсы әлбәттә дә кеше эшли, но ниятендә ниястә? Юк. Допустим, нияты да яхшы, и анарга в какой-то степени нидер выгода килә ул эштән. Нинди можно пример китерергә? Ну, допустим, кеше хаҗга бара, и нияте анда сату итәргә. Да, допустим, бара хаҗга, и хаҗга барам, заодно китерәм үзгәсен булсын. Безгә ул может быть и не актуально шундый, ләкин үзгә халыкка, допустим, кайсылар хаҗ янында торалар, илләр, авыллар, шәһәрләр, алар шул вакытны бик күп файдаланалар. Но әгәр дә кеше нияте булса, яхшы, искренне ният, дөрес вакытны, виз дөрес, но вторичный выгодасы бар, әзген
akşa işlerge, mal işlerge üzgesin. Şonday izgelik ni bula? Şonday izgelikni Allah Teala nişli? Kabul kıla. Kabul kıla inşallah. Потому что anın en birinci niyeti. Kabul kıla. Но ol не сравнится шул кеше белән кем только барган хаҗ өчен. Только кем барган только хаҗ өчен ары изгелек өчен, әлбәттә дә аның савабын ул ала алмый. Потому что аның әлбәттә ки үзгә ниләре дә бар. Но ул хаҗы кабул, шулай ук ниндидер өстеннән төшә, саваплар ала. Но әлбәттә дә сравнить ителми шул кеше белән кем искренне шер бер изгелек өчен генә барган. Ник чөнки һәрбер изгелек эштә күп вакытта кешен может килергә шунда уе, Алла, мин дөресме эшлим, эшләмимме, изгелегем кабулмыдыр, ничек соң аны айырырга? Вот шулай безгә айырырга. Әгәр дә ниятләндең ниндидер изгелек эшләргә, иң беренче синеке айталар, даже иң беренче ниятең в доли секунды. Вот аттылар хәзер давай кемгәдер булышабыз, ештырабыз, или барабыз ара изгелек төшкә, синеке в доли секунды ниятең иде ниястә? Все, барабыз Алла өчен, все. Шул ниятең иң беренче синеке булды, и артыннан ук ниндидер вакыт үтте дә бик тиз, барабыз задну давай еще, моны да алам, тегене да алам, баг юлда ни булса, ол уже синең изгелек эшеңә зарар китерә алмый. Потому что иң беренче ният сразу атылга синеке йөрәң Алла өчен иде, калган вторичный выгодалары ничек айтырга кеше, пожалуйста, может кулланырга эшләргә. Шунда анын ни? Шундай анын кыскача, бу бик кыскача абылар. Хотя бы сабзинын соравына, ул айта кеше дигән хаҗ кылла бер тынап өстеннән төште, и икенче елда бара, өченче елда бара, дүртенче елда бара, и анын хаҗы ничегрәк анын хаҗы. Әлбәттә дә динебезчә елына бер тынап хаҗ кылырга кешегә бер тынап өмерендә. Ол имеется в виду уже обязательно. Һәрбер мөмин, мусульман кешегә кемнән бар возможности, кудрәте имеется в виду, финансовый, саулык, экономический, юллар ачук булсын, үзгәләр булсын, анын возможности шул булса, анарга фарыз обязательно бер тынап өмерендә хаҗ кылырга. Это обязательство. Но әгәр дә кемдер кеше бара һәр ел, кемдер кеше 5 ел сайын бара, анын хаҗы әлбәттә дә яхшы, әлбәттә дә кабул кылына, ике условия тигенде булса, и Аллаһ Тәала анарга савап яза. Күп вакытны миңа да берничә тынап айткан иделәр, типа, ну, ни йөри бу хаҗга бер тынап барды инде, ни таки йөри, һәр ел хаҗга йөри. Шундый айтучылар бар, кемнәр һәр ел хаҗга йөри, аларга шундый то ли претензия, то ли нидер айткылары килә. Мин айтам, нинди проблема? Если кешенең үзенең акчасы бар, үзенең малы бар. Пожалуйста, ул айта, имеш хаҗга йөргәнчек лучше бирсен анда ятимгә и үзгәгә или үзгәсенә. Ну, ул анын или кем булса ебәрсен. Ул аныкы все. Ул бер тынап хаҗ кылды, 2 тынап бара, 3 тынап бара, анын акчасы, анын малы, тели ул ятимнәргә бирә, тели ул ел сайын хаҗга йөри, тели ул үзгәне эшли, тели ул үзгәне эшли, ул анын акчасы, анын малы и халал эшкә ул борчый. Кем һәр ел хаҗга йөри, ул ышаныгыз, ятимне дә калдырмый, үзгәсен дә калдырмый, и үзгәсенә дә булыша. Шуңа күрә ул анын үзенең эше, без как таково анарга бер нидән итәлбез. Азанга вакыт инде да. Тогда тагы бер азан нине хутбаны бер сорау алабыз да, иншалла тәмамлыйбыз. Алхамдулилlah, яхшы Аллаһ Тәала кабул кылсын, Аллаһ Тәала иңелек бирсен. Һәр беребезгә Раббым Аллаһ Тәала насип итсен ниятләребезне дөрүсләргә, шул яхшы ниятләр белән Аллаһ Тәала каршына барырга, һәм дә һәр бер изгелекләребезне Аллаһ Тәала Раббым кабул кылсын. Раббым кабул кылсын. Кемдер кешенең нияте үзе белә башындагы ниятне, кемнекедер ниятләре ничек әйтергә разный булса да, ышаныгыз Аллаһ Тәала, иншалла аны турылый,
Главное, azgin просто tırışırga kirek. И Allah Teala turalı da iyi. Bire inşallah. Вот yazık namaz zamanında bizdeki farada 3 rekat bir evet. Da, почти. Bak, dörttüğü, Aha. üçtüğü mü? Üç mü? Yastığına dört. Akşam namaz yapmışsın, yastığın. Yazık namazının farada nice rekat? Yastığına dört. 4 mü diyor? Da. Может, Витер bilen, Viter'e da. Viter 3. Akşam 3, yastı 4. Şalay. Tağı var mı sorular? Все якше тогда. Subhanaka Allahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi.